Beshun Tobela, Jake Ditaba tša leleme la Sepedi e re ya motshelela le hono gomme bjalo ka mehla re thoma ka dihlogo tša ditaba gomme seswantšho se ke dikantorokgolo tša SABC ka Auckland Park Studio 10 ke moo re gašang re le gona dihlogo ke tše moloro ka gona re no iphitlhana monokeng mo ke moloro re dula gona re tana ka problem re tana ka solution gore re kgone go kry-a tharollo ya taba ke gore re kgone go ba moloro safe bjalo ka ge naga e temogela boemo bja boso bja motonyo o maatla bao ba hlokago magae ga bana kgetho mebileng ya Limpopo. Beshun Tobela nna le wa rrao ka Stan Letlalo re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tlhalosolela tšeo di tlile go di direga re thoma ka tša gore bjalo ka ge naga e temogela boemo bja boso bja go tonya province ya Limpopo le yona ya mile kudu ke seo bahlankedi ba lemošitše bao ba itemogelago phefo yeo e tsenelelago marapong go e tswalela ka dintlong le ge go le bjalo bao ba hlokago magae ga bana kgetho ya go dula ka magaeng ka ge ba sena le ona. Ditemperature di tšwela pele go wela ka tlase ga kgahlo naga ka bophara ka bolokwane batho ba senang bodulo ba amegile o šoro go sehlophana sa bona se se dulago kgauswi le moedi ka motsenthoko wa Penina Park ga bana le diamaleng ka ge ba iphediša ka tšeo ba di fiwago ke ba feta ka tsela kobo ya bona ke mollo go nyatse moloro ka gona re no iphitlhana monokeng mo ke moloro re dula gona re tana ka problem re tana ka solution gore re kgone go kry-a tharollo ya taba ke gore re kgone go ba moloro safe ka mošola wa tsela go Mmesi Phao le yena ga ana bodulo o re motonyo o tsenelelago marapong o gakatša maemo a gagwe a bophelo o re o sepela ga bohloko ga a kgone go ema nako e telele mme o kgopela mosemareo wa kgaogelo go mo inolola mathateng a leng go ona ba hloka bodulo ka gare ga toropo ba re maemo a boso jwa go tonya a amile gampe ditsela tšeo ba iphedišago ka tšona. To eat for us we have to go like wash cars, do something for us. So when it's cold like this, people they don't come even in town. People they are scared to come out of the car. Ba kgopela masepala gore o ba fe lefelo leo ba tla fitlhago dihlogo go lona ge maemo a boso a sona le ya a lehono. Thembeni ka Maqopa Mthethwa yeo e le go tonakgolo ya Motšwaoswere ka KwaZulu-Natal o boledišane le babega ditaba ka ga matsapa a bona a tlhakodišo le kimollo go latela lehlwa leo le aparetšego province. O boletše ge sehlopha sa go upša ke ba tša thušo ya pele ba direla leago le ditsebi tša monagano se rometše go ralola le province go ya go thuša bao ba amilwego ke lehlwa o re dikgoro tše mmalwa di gare go thuša badudi bao ba amilwego ke lehlwa leo. O ipileditše gape go baotledi go emiša ka maeto a bona go ba go fihla ge moela wa sepetepete go sepela ka thelelo mmileng wa lephefo wa N3 moo a tlalleditšego ka la gore go rometše dikgorapata go ya go thuša go tloša lehlwa leo mebileng ye mmalwa ka provinceng. Organizations like the Red Cross and Al Imdad Foundation are providing sandwiches, water, and hot meal to stranded motorists. Provincial agencies, including SASA, DSD, and disaster management, are on alert to expedite the profiling of affected families and offer immediate relief. Additional social workers are ready to deliver social support, social welfare services, and child protection services. Both ESCOM and Municipal Electrical Department are mobilized to power restoration efforts, while the NTC3 is responding to snow-related incidents. Barutwana ba masometshela šupa le barutiši ba bona go tšwa sekolong sa primary sa Qwabi ka masepaleng wa Maluti a Phofung bao ba go ba šaretšwe mmileng wa lephefo wa N3 go bapa le Harry Smith ka lebaka la lehlwa nakong ya ge ba etšwa leetong la sekolo ka Durban ga bjale ba hlakodišitšwe ebile ba bolokegile. Molekgotlapetiši wa kgoro ya pušotirišano merero ya magoši le bodulo Saki Mokoena o re pese yeo e bego e nameditše barutwana e be e kgakgetše ka lebaka la lehlwa gomme bahlapetši ba tša thušo ya pele ka provinceng ya Free State ba kgonne go ba thuša. Mokoena o netefaditše gore barutwana bao ba bolokegile le go netefaletša batswadi gore
ka moka ga bona ba lekotswe ke bahlankedi ba tša thušo ya pele go lebeletše lephelo la bona. Bese yeo e fegeleditšwe ke bahlankedi ba sephetepete go tloga ka Bergville go ya ka Qwaqwa. Ge le mokgatlo wa makomonisi ka Afrika Borwa SSCP o lla ka kemedi yeo e fokagago ya bašomi mafapeng a ka moka a taolo. Se se tšweletše mafelelong a kopane yeo e bitšwago Working Class Leadership School yeo e biditšwego ke Chris Hani Institute ka Johannesburg. Kopano yeo ya matšatši a mararo e be sohla-sohla magareng ga tše dingwe merero ya bašomi, seemo sa bašomi bao ba ikhwetšago ba le ka gare ga sona GNU ga mmogo le sebopego sa seboka sa boraro. Badudi ba tlhatlaganyane gausi le Rustenburg ka Northwest ba re taolo yeo e fokagago ya meepo yeo e le go tikologong tša bona e hlola ditiragalo tša bosenyi bjalo ka meepo yeo e sego molaong tikologong ya bona. Badudi ba bangwe ba re ba lekile go dira dikgopelo tša diphomete kgorong ya diminerale le energy. Le ge go le bjalo, badudi ba dumela gore diphomete tšeo di filwe badudi bao e sego bana ba mobu ntle le go ela hloko badudi ba selegae. Meepo ya chrome mono e tsweletse go anama ebile ke kgwebo e kgolo mo motseng ono. O ka se tle mang le mang fela wa di 2 ranta ro tlo mine. So this mining operations di irwa ke batho ba ba nang le tšhelete. Go ne go na le mesima e le malwa ya meepo mo nakong e fetileng fela jaanong e tsweletse go oketsega. Go nnile le baagi ba neng ba batla di-permit mo e leng gore ga ba tshwanetse ba di-kry di-permit tseo ba ya ko bo DMR ba kry le gore mafatshe a rona a otlhe ka mo a na le di-permit. Di-mine tse di gaufi le rona ba reka one mobuo o ba reng ga ba support illegal mining ba o dirisa gore bone ba nne le letswelopele. Moitseanape wa meepo ebile e le motlhami wa mining map Amaranth CX e bontshang meepo le diminerale go ralla naga. O dumela gore go retelelwa ga puso go laola gore makwalotetla a rebolwa jang go feteleditse seemo. If you arrive there to arrest someone, they can actually pull out a permit or a prospecting right and say, no, I'm legitimately mining here. And then it's difficult for the local policeman to actually say, well, you're mining off the original permit, for example. You'd have to get a mine surveyor out to prove that. And I think what it is much more than a criminal enterprise. It's an utter failure of regulation by the state. Khabagare lefapha la diminerale la re le rebotse makwalotetla a le malwa mo kgaolong e ebile le tlhola mafelo ao gangwe le gape ka tshwaragano le mapodisi. Sentle English, SABC News, tlhatlhaganyane. Maafrika Borwa a swanela ke go ikhwetša le go ikagaliswa tshekegelong ya bao ba sa tlago ka morago. Seo se boletšwe ke motlatšamodulasetulo wa ntlo ya bogoši ka Free State Kgoši Gaboilelwe Moroka bjalo ka ge naga e keteka kgwedi ya bohwa. Moroka yo a edilego morafe wa barolong bo Seleka ka Thabantšhu Free State o gateletše gore naga e tlo timelela ke ditlogo le ditšo tša Maafrika Borwa ge Maafrika Borwa a ka se di tsošološe le go di šireletša. Se ga rona se ra gore o mang, se ra gore o ikitse ka gore motho yo o sa ikitseng ke motho o latlhegileng. Ha o sa itse ko o tswang teng ga go botlhofo gore o itse ko o yang teng. Bomme ba apara mosese le tšale and then ise marukwa mesese le tšale ba rwala mo tlhogong. It's a show of respect. Ba gešo di fella mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lasolla tšona ka iri ya boseswai go sasa mo go SABC 2 le go SABC Lehae. Go latela kakanyo ya maemo a boso tšwelang pele go ipsina ka mananeo a SABC 2.